pengantin ulun memadahkan. Bila malam ini biar nang malam sanayan, bila membunuh Yahudi jangan nang supan-supan, karena buhan pian sudah dihalalkan. Bila bini hendak paham aja sampian, bila menggetil di pinggang paculi baju pian. Jadi nang tak lupa ulun memadahkan, kain apian di rumah pisiti baut ranjang, supaya malam ini ada tapi karikutan. Minta request sidin minta sambete, ayo pang nah tu dicium dahulu sebelah kiri. Jadi saja lawan kakak nang bunga sekali lagi kasine, anang apa ujar pian ulun nang kada mengerti. Bukannya pang ulun kah ai sedikit tuli, cuman pian membisiki ulun nang gelianan behar ka dalam sini. Jadi nang lawan pian sudahlah hulu beleki. Sayang benar cilai ulun sudah babine. Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Kepada bapak ibu di sini sabarataan ini, wabilah khususnya kepada abang kamera anang dingkut di tangan. Jadi pabilanya pian ada mendengarkan ulun nang pemula hari ini mengucap salam. Jadi nang lawan pian harap dijawab akan, ngarana menjawab salam suatu kewajiban. Jadi nang membuliki ulun kepamulaan, nang memberi saikong bilang abut betaan, padahal 10 ribuannya duit di tangan. Tapi terima kasih ulun nang lawan pian amangai nang hari ini, walaupun ini duit lain ampun paribedi. Ulun malihat aja tadi ada nang menjulungi, tetap terima kasih ulun nang hari ini. Langsung ulun doakan baik amang memberi atau maatar kesini, mudahan tuh sempian panjang umur sehat setiap hari. Mudahan tuh sempian dimana pang bagana selalu nang dilindungi. Mudahan pian dilancarkan rajaki, mudahan berataan kita kawan naik haji. Lah naik haji ahawan. Pak Haji di muka tadi maamin akan pina nyaring di ipih, padahal nang tadi doa khusus nang memberi. Jadi bergaya aja ulun lawan Pak Haji, nang jelas kita doa berataan hari ini. Mungkin bemadihin kada sampai tengah hari, jadi nang tunang mana pian ada taniat duit nang hendak memberi, langsung nang dibawakan sebelum bulikan kami. Ngaran kita duit kada dibawa mati, bila nang besadakah ujar nang pahalanya sampai ke mati-mati. Amang nang di muka au tatawa hari ini, nang baju begulung kepanjangan di ite. Jadi nang lawan pian tak lupa ulun sampai nang itu mulai ujung nang sebelah kiri. Nang sidin betuduk lawan anak laki-laki, langsung terima kasih lawan ning itu hari ini. 50 ribu cilai sidin memberi, nah
Mang Pina gegah maatarakan kasini langsung ulun doakan mudahan makin toha pian makin dikuati mudahan bulan ini bini dua baisi Berisi lalu 50 tadi juga memberi amang di muka sini nang kopiah putih ulun nah maite ulun terima kasih lawan pian ma ucapakan hadangi bagian kanan kain aman nun tipian jadi terima kasih lawan pian ulun ucapkan mudahan manai pian panjang umur sehat badan usaha pian diberi keberkahan mudahan makin toha pian nang makin nyaman istilah kata rezeki dilancarkan duniawan akhirat berataan salamatan Allah salamatan 30.000 ada nang maong kaya bila sudah bangetan niat pian nang hendak memberi langsung banget dijulung atarakan kasine bila kada menjulung itu ngarannya janji istilah ujar orang bila kita berjanji harus nang ditepati bila kada menepati ngalih saumpama mati alamati awan jadi nang tidak lupa ulur mana usahakan ini anak acil tadi mulai nang beisukan di bawah saruan aur cilai tak guringan mana bang tak guring rajininya bangangan langsung kita doakan nang anak pian halus mudahan makin kenal inya kada panangisan istilah bang kata berbakti lawan kuitan jadi ngini acil kasini bang manunti kamana pian menjulung nah kada mengerti jadi terima kasih lawan acil hari ini nang sidin memberi beluang ada di pipi ujar dengar kabar bila pipi beluang pacang dua belagi lalu terima kasih lawan acil hari ini jadi nang tidak lupa ulun mendoakan mudahan cilai pian panjang umur sehat badan mudahan bang acil rezeki dilancarkan nang apa usaha pian diberi keberkahan jadi tak lupa marawa ibu di muka nang ada di sini jadi sidin bejalan juga umpat memberi nang ini 50 ulun ambil hulu pasti karena kawan di muka sudah nang maliriki ini mangamira sakadar nang maumpati lalu terima kasih ini nang lawan pian pastinya ulun hari ini jadi lawan ibu nang bunga sekali nang 20 bertaan nih dibagi padahal pamadihinnya lamun kawat dibenyake jadi nang lawan ibu itu kami ramin sudahlah nang pian beri jadi wan pian pulang ulun padahi bila babagi sama madihin ulun akhirnya kami ramin tak banyak pian memberi pinanya nang kami ramin dipandang kada begigi terima kasih lawan ibu hari ini cuman duit bang di tangan kada dihabisi masih banyak lagi tuyat nang 40 bawa akan kasini menjulung kami nang apa nang inya gawe kami maka ambuai nang tau yohe tapi nang kada apa
langsung nang lawan ibu kita mendoakan mudahan pian bujur nang makin toha tapi tetap sing mungkalan. Terima kasih pamanai lawan pian sidin nang 30 memberi bersalaman untung pian memberi kada sambil berciuman lah berciuman jadi madiin ulun mana rusakan jadi nang lawan ibu nang memberi sawiran nang gesan kami tadi 20 seorang wajar aja sidin memberi 20 buai disamakan sesuai baju sidin warna hijau berbujuran jadi nang lawan pian nih saruan membawa tukah laki dahulu kasini pian jadi nih anak sidin nang apa dipadahi jadi minta request sidin minta sambete ayo pang nah tuh dicium dahulu sabelah kiri jadi saja kiri lawan kakak nang bunga sekali lagi kasine nang apa ujar pian ulun nang kada mengerti bukannya pang ulun kah ai sadikit tuli cuman pian membisiki ulun nang gelianan beher ka dalam sini jadi nang lawan pian sudahlah holo beleki sayang benar cilai ulun sudah babine jadi nang lawan pian ulun mendoakan ujar tupang pian ini nomor 1 minta disebutakan bila hendak merequest jadi bang sidin 20 memberi dua sabuting aja ujar lawan sidin tadi mudahan tahun ini abini 2 beisi lah beisi jadi matiin ulun mana rusakan jadi terima kasih banyak saberetaan buhan purai baik saberetaan karena nang nih madihin kedua kali dimainkan sudah nih 1 mat paling 15 menit sudah nasasak kantongan tapi masih ada di muka lawan di belakang jadi nang lawan ibu nang apa ditulis pian pinanya nang banyak benar sidin nih rekwisan amun orang bediji sekali minta sambat bayar 50 pian jadi wan pian ulun nang begayaan cuman begaya ulun imbahan no babujuran lah babujuran jadi bang ulun di sini mana rusakan kita nang bemadihin sebelum kami bulikan nang mana nang jauh kesini nang bakumpulan oma menjinguk aja talindung pian kagenalan di belakang pian tuh menjinguk kayak gini jadi nang lawan pian ulun mendoakan mudahan kai pian selalu disehatakan mudahan makin hari makin bertambah badan jadi madihin ulun nang malanjute tambolo pa ay buay masih nang ada kami bila minta rekwisan ala kasih to kasini tambolo pang kita abad dapatan di sini atau bapak ibu ini saberetaan acil nih memberi walau anak taguringan jadi terima kasih ulun nang lawan pian inya bang bejelan cuman menjulung catatan terima kasih pula ulun ucapkan
mudahan Bang Pian selalu disehatkan, mudahan bulan ini Pian salah minum kabi sehingga beuntal pulang. Pianan pulang. Jadi Bang Ulun di sini mau ucapkan, jadi tuh pinanya atas membuka pulang sebelum kamera Pian kai hidupi, sebelum kaina ulun nang manyambete. Jadi nikmat dihin kamera tuh Bang Pian aloha nang dimulai. Jadi nang tak lupa ulun nang manyambete, ngaran nang tadi sidin beratan kami diberi. Jadi lawan Pian kami mau ucapkan, jadi nang lawan Bapak ini nang Haji Marlan, ujar partai PKB nang calon bupati ulun memadahakan. Jadi nang totam pulo buai kita betemuan, mudahan ini Bapak wabil khusus Haji Marlan, mudahan sidin hajat dikabulakan, ngapa nang cita-cita mudahan dikabulakan, dikabulakan. Jadi tak lupa ulun nama ucapi ada 100.000 lawan nang Haji Marlan, salam nang dari kami, mudahan Bang Sidin kaina jadi bupati, apabila kaina jadi jangan kada ingat undang kami, undang kami. Jadi madihin ulun mana rusakan, ayo pang itu pangantin kasini satu matian. Istilah kata tampolo pangantinai kami nang belum bulikan, ulun satu mat haja manasihat itu sembian, supaya malam ini nang bini kada pingsan. Jadi lawan pangantin ulun ada pengalaman, istilah kata cepat berduduk Pian. Jadi nang lawan motor satu mat Pian bertahan, kasini nang lagi jangan bini Pian, supaya Bang kita tanyaman beragapan. Jadi tak lupa ulun mau ucapkan, mudahan Mang Pian di jalan salamatan, mudahan Bang salamatian sampai ke tujuan, lah ke tujuan. Jadi madihin satu mat kami terjadi, Bapak Haji Marlan sudah datang lawan nang bini, rupanya tadi sidin situ duduk tak sembunyi. Tadi Pak Ai ulun sudah diberi nini bini, kikira Bang bapaknya juga kada kalah lagi. Istilah kata bila bini memberi jual laki manjulungi, bila nang bini hendak lakas-lakas dipaculi. Jadi pangantin ulun mau ucapakan, tampulo pangantin dihiga laki binian, ngini kakak Nina dan ni Indriani pangantinnya Bangaran. Jadi Indri aja kawan nang membisiki, ulun salah sambet pada saya mahirip bebinian. Jadi nangwan pangantin ulun memadahakan, bila malam ini biar nang malam sanayan, bila membunuh Yahudi jangan nang supan-supan, karena buhan pian sudah dihalalkan. Bila bini hendak paham aja sempian, bila menggetil di pinggang paculi baju pian. Jadi nang tak lupa ulun memadahakan, kaina pian di rumah pisiti beut ranjang, supaya malam ini ada tapi karikutan. Alah karikutan. Jadi lawan pangantin ulun mandoakan,
berakan. Mudahan buhan pian sukses nang pada malam. Mudahan malam ini buhan pian salamatan. Istilah bang kata bini kada kasakitan. Dilihat-lihat bang ini bang nang lagi kisah sopan hari ini. Padahal kawa dikira ini bang senjata gonal nang kaya kumbili. Jadi wanang bini lamun kawa hati-hati. Paling saminggu kawin nang bini beisi. Lah beisi awan. Satu mata lawan dian begegayaan. Kaina imbah ini ayo hakapalaminan. Jadi nang tak lupa tampulu buhan pian di sini nang tak kumpulan. Agasan pangantin dahulu kita doakan. Lawan Pak Haji Marlan hadengi holopian. Nah sidin memberi jua 4 sawiran. Terima kasih banyak Pak lah nang lawan pian. Mudahan hajat pian Pak Aidi kabulakan. Ngini kisah aur kada nang bersalaman. Karena dilihatnya kada memberi sawiran. Lah sawiran awan. Jadi terima kasih Pak Lanang lawan pian. Jadi lawan pangantin kita mendoakan. Bila ulun berdoa amin akan berataan. Mudahan pangantin pian laki binian. Amin juga jangan berenai. Mudahan pangantin inya laki binian. Mudahan panjang umur buhan pian sehat badan. Mudahan pangantin rezeki dilancarkan. Usaha sampian diberi keberkahan. Mudahan rohoi rahayo ini nang tuntung pandang. Mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan. Mudahan nang laki selalu dikuatakan. Sehingga nang bini lakas betianan. Amin. Lah betianan awan. Ayo pangantinai pian hendak kapalaminan. Kasihan buhan kamera sudah mahadengi pian. Ulun minta rila dahulu kita bersalaman. Tahangkup kepala untung ada bebinculan. Mudahan pangantin selalu disehatkan. Duniawan akhirat tidak akan terpisahkan. Lawan pang bapak ulun mau ucapakan. Mudahan Pak Aipian panjang umur sehat badan. Mudahan pian bulik Pak Lanang salamatan. Mudahan to Pak Haji sidin laki binian. Mudahan bini sidin pulang kawa betianan. Jadi madihin ulun menang mah lanjuti. Jadi nang bemadihin satu mat lagi berhenti. Karena bang kami Pak Aiwan tuan rumah sudah nang ada berjanji. Kami bang di sini kada sampai tengah hari. Karena nang malam ini karantau pulang menunti. Jadi nang lawan pian doakan pulang kami. Mudahan ini kami bertahan panjang umur sehat badan. Mudah kami selalu diselamatkan. Kemana kami tulak selalu dalam lindungan. Sehingga kawat terus mengabulkan hajat orang. Jadi tak lupa ulun mau ucapakan. Ibu nang baju hirang bu pian kah betianan. Biar betianan mudahan pemberenak gue pian salamatan. Istilah pangkata sidin berenak murahan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan. Ulun mewakili kakawanan beretaan. Kami terima kasih banyak nang lawan pian. Wabil khususnya tuan rumah nang maundang. Mudahan bang beretaan kita nang panjang umur beretaan sehat badan.
di lain waktu kawa pulang bertemuan kepada tuan rumah ini nang maundang ulun mewakili kekawanan beretaan kami meminta maaf minta rela lawan kian bila bang hari ini terjadi kesalahan atau terjadi kada sesuai harapan atau terjadi kami bang hari ini maulah bapak ibu dalam hati kada nyaman jadi minta rela bulanang lawan pian mungkin Pak Aisidin itu kada betianan cuman nang ipek aja awak sidin kagenalan jadi tak lupa ulun menarusakan lawan bapak ibu ulun meminta maaf minta rela lawan pian bila dalam hati terjadi kesalahan lalu nang tak lupa ulun mengakhirkan mungkin hendak bersatu kami hendak bertahan terima kasih banyak nang mana ini duit sudah memberi sawiran mudahan bu hentian ini saberataan mudahan rezeki bertaan dilancarkan mudahan tu usaha diberi keberkahan lalu terakhir ulun mau ucapkan bila terbang bercapat pinahnya hendak empihan lalu ni penutup ulun nang lawan pian hendak membawa pantun sebagai panutupan bila jerujuk nang ini daun cimempai ada paikat laki andaknya dedeyan kain pabilanya jodoh hari ini tupang sampai menjelang ini hari pengantin kalau bang ada ujar sumur di ladang bolehkah tuh kaina kami menumpang mandi mudahan beretaan kita berumur panjang sehingga di lain waktu kawa bertemuan lagi padahal bang kami anda kaisarianan cuma nang jua kami paai ada auran tapi wantuan rumah sudah ada perjanjian jadi nang tak lupa lupa ucapakan pinanya diangkat sidin itu nang satu kuan mudahan usaha diberi keberkahan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan mobilnya bang ada ini jarum nang patah jangan disimpan pastinya di dalam hati kalau bang kata-kata ulun ada tuh nang salah mohon maaf minta rela hari ini lalu terakhir ulun mau ucapkan wassalamualaikum minta rela bertahan ilahi kami bersatu sedang bertahan awan yuk pala bula minta rela